Trump yongeye gutsindwa mu ruhame ku nshuro ya 39. Akanwa ka Trump kongeye kuvuga ijambo amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani, kandi akavuga yuko agiye kugerwaho. Ibyo ntabwo ari byo mu by'ukuri, bigaragazwa n'ubukana bw'ibitero. Nanone ku nshuro 17 arongera avuga ko asubitse ibitero bikaze yarateganije kuza gukubitisha Irani yari yabaye nk'umugaragu w'imburamumaro watanzwe na shebuja umwami kugira ngo yicwe. Icyari gitegerejwe muri iri joro nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombaga gukoresha ibirindiro byayo mu karere, ubundi ikarasa kuri Irani mu buryo bukomeye. Mu mirwano yasaga naho ari uguhindura Irani umuyonga. Trump niko yabivugaga. Umuntu wese ukurikira iby'intambara wumvise amagambo ya Trump n'umuburo yatanze kuri Irani yatangiye gutekereza ko muri iki gitondo twakabaye tuvuga indi nkuru idasanzwe ivuga ku irimbuka rya Irani. Ibitero bishya bya Trump yavuga ko ashobora kugaba kuri Irani ntabwo byabaye, kandi ubwe niwe watangaje ko yabihagaritse. Mu ijoro ryakeye risatira iki gitondo, Trump yatangaje yuko yahagaritse ibitero byari biteganijwe. Avuga yuko ahubwo aho kugira ngo agabe ibyo bitero hari amasezerano y'amahoro cyangwa se ubwumvikane bwenda kugerwaho hagati ya Washington na Tehran. Dusubira ariko ku munsi w'ejo ku ya 11 Kamena nimugoroba ku isi ya Washington, Trump yavuze yuko amaze kwemeza ibitero bishya, ko abivuganye n'abayobozi bakuru b'ingabo ngo bagomba kurasa kuri Irani byanze bikunze, nyuma ariko za kongerera byihagarikira. Avuga yuko impande zombi ziri hafi kugera ku masezerano we yitaga ko akomeye ashobora gusinyirwa mu Burayi muri izi mpera z'icyumweru. Nubwo Trump yavuze ku bwumvikane ndetse akavuga ko amasezerano asa n'amaze kugerwaho, abayobozi ba Irani babiciye amazi baramuninyega cyane babitera utwatsi. Mu magambo yabo bati nta cyemezo cya nyuma kirafatwa, kandi haracyari ibibazo bikomeye cyane tugomba kuganiraho. Ibyo Trump arimo bisa no gusetsa imikara. Mu gitondo cyo kuri tariki ya 12 ubwo ni kuwa gatanu, ikigaragaza yuko nta masezerano yenda kugerwaho nta nari hafi, nuko nko muri iki gitondo cya 12 Kamena ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zarashe drone ebyiri za Irani hafi y'umura wa Hormuz, nyuma y'uko izo drone zafatwaga nk'izibangamiye umutekano w'ubwikorezi bwo mu nyanja. Ibi rero ubwabyo byerekana yuko nubwo haba hari ibiganiro, ariko ibikorwa bya gisirikare bikiganje kandi ko biri imbere kurusha n'ibyo by'ibiganiro impande zombi zirimo zivuga, cyane cyane Trump. Nanone mu masaha make ashize ni ku itariki 10 y'uku kwezi, nyuma y'ibitero Irani yari igabye ku birindiro by'abanyamerika no ku nyungu zabo mu karere, Trump yari yongeye gushira amanga avuga yuko Irani igomba kwishyura igiciro gihambaye. Hari nyuma y'ibitero yiti by'iterabwoba, ariko nanone Amerika yari yagabye ibindi bitero Irani nayo byiti by'iterabwoba. Amerika yagabye ibitero bikaze ku bikorwa remezo bya gisirikare bya Irani, birimo ibikorwa remezo by'itumanaho, radari n'ubwirinzi bw'ikirere. Irani nayo yahise yihimura igaba ibitero ku nyungu z'abanyamerika n'ibihugu bitandukanye byo muri ako karere, ku buryo inkuru twakoze mbere ivuga yuko Irani yarashe imijyi 10 itandukanye mu kigobe, ikarasa intego 18 byose bifite inyungu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imirwano n'ibitero bito bito biracyakomeje cyane, ariko ibyinshi birabera hafi ya Hormuz. Hari abasesenguzi benshi bavuga yuko amasaha 48 kugera kuri 72 ari imbere, ariyo ashobora kwerekana koko niba intambara igiye kugana ku musozo cyangwa se agaho kagiye guhura n'umunyutsi, induru zikavuga mu kigobe. Intambara hagati ya Amerika na Irani yafashe indi ntera mu by'ukuri. N'uyu munsi tuvugana ibintu ntibyoroshye. Ubwo dusubiye inyuma gatoya ku itariki 10 mu masaha nka 48 ashize, nyuma y'uko kajugujugu y'intambara y'ubwoko bwa AH-64 Apache ingabo z'abanyamerika iguye hafi ya Hormuz irashwe n'ingabo za Irani, Washington yavuze ko kajugujugu yarashwe n'indege nto y'ubwoko bwa drone yoherejwe na Irani, yari iri mu butumwa bwo kurinda umutekano wo mu nyanja, nubwo iperereza ku buryo nyabwo yaguyemo ryo rigikomeje. Cyakora amahirwe y'abanyamerika nuko abapilote bombi bari batwaye indege barokotse. Mu masaha yakurikiyeho, Perezida Trump yahise ategeka yuko agomba gutangwa igisubizo cya gisirikare. Ingabo z'abanyamerika rero nibwo zatangiye urukurikirane rw'ibitero bikaze byo mu kirere n'ibisasu bya misile byibasiye ibikorwa remezo bya gisirikare bya Irani mu majyepfo y'igihugu, ariko byibanda cyane mu bice bicungamiye Hormuz. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika muri ako gace CENTCOM bwavuze yuko ibitero byari bigamije gusenya radari zigenzura ikirere, ibigo by'itumanaho rya gisirikare
ibigo byo kuyobora ibikorwa bya gisirikare cyangwa se command centers, ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Irani kugira ngo Irani ihungabane. Irani ikimara kugabwaho ibi bitero yabaye nk'ikina Amerika ku mubyimba, ivuga ko ibitero babibonye, ariko ko misile zoherejwe zose bahanuraga imwe ku yindi bazishyira hasi. Amakuru aturuka muri Maison Blanche no mu gisirikare cya Amerika iyo ivuga yuko ibitero byibasiye intego zigera kuri 20. Hari amakuru avuga yuko Amerika yakoresheje misile z'ubwoko bwa Tomahawk zigera kuri 49 zaturutse ku mato ari mu nyanja, kandi amato magari y'intambara ari mu kigobe cya Perse. Ni amato yunganira indege z'intambara zoherejwe kurasa radari n'ibigo by'ubwirinzi bwo mu kirere bya Irani. Mu bice bya Bandar Abbas, Jask na Sirik, ibi ni ibirwa hamwe n'ibirwa bya Qashim humvikanye iturika ridasanzwe. Abayobozi ba Irani bemeye yuko hari ibikorwa bya gisirikare byabo byangiritse, birimo nk'ibigo bya radari, ibikorwa by'itumanaho, ndetse n'ibirindiro bimwe na bimwe by'ingabo z'impinduramatwara, kandi ko hari amakuru avuga yuko iminara y'itumanaho yangiritse bidasanzwe n'ibikorwa remezo biri hafi y'inyanja bikangizwa n'ibisasu by'Abanyamerika. Cyakora Irani yo yemera yuko n'ubwo ibyo bisasu byatewe ariko igihagaze bwuma. Irani rero yahise ifata ibi bitero nk'ubushotoranyi bukomeye, kandi ivuga yuko Amerika yarenze ku gahenge kari kamaze amezi menshi kagabanya ubushyamirane hagati y'impande zombi. Tehran yanashinja Amerika kuba yarakubise ahantu harimo ibigega by'amazi byakoreshwaga n'abaturage basanzwe mu midugudu myinshi mu majyepfo y'igihugu. Ni ibintu byateje impaka zikomeye ku rwego mpuzamahanga, kandi hari n'ibijyanye no kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Ibyo nabyo ngo Amerika yabiciye amazi. Irani rero ibigira ikirego. Mu gitondo cya 11 Irani yatangiye kwihimura, ikoresha misile n'umuvumba wa drone byinshi byoherezwa ku birindiro bya Amerika mu karere mu bihugu bitandukanye. Ibihugu byarashwe cyane ni Yordania, Kuwait na Bahrain. Ibyo biri mu bihugu byo mu karere byakira abasirikare benshi n'ibirindiro by'Abanyamerika. Ingabo zishinzwe ubwirinzi bw'ikirere muri ibyo bihugu zashoboye gufata no kurasa nyinshi muri izo drone n'ibisasu mbere yuko bigera ku ntego, ariko ntabwo babihanuye byose. Washington ivuga yuko ntangirika rikomeye ryabaye ku birindiro by'ingabo z'Abanyamerika mu karere, ariko bavuga yuko ibikorwa by'ubwikorezi bwo mu kirere, urugero nk'indege, ibyo byose byahagaritswe mu gihe runaka, ariko Kuwait niyo yahababariye cyane. Irani yavuze yuko ibyo bitero ngo byari ubutumwa bwo kwerekana yuko ishobora gukubita inyungu z'Abanyamerika n'abafatanyabikorwa babo mu karere, kandi bikaba mu gihe gitoya kandi igihe cyose bashakira. Ingabo z'impinduramatwara zatangaje yuko zakubise ibirindiro bya gisirikare n'ibikoresho bifasha ibikorwa by'Abanyamerika, gusa Amerika igahakana yuko hari ibyangiritse. Ingabo z'impinduramatwara zivuga yuko zakomerekeje ibikorwa byinshi bya gisirikare by'Abanyamerika, ndetse kwiyangirika ryari rihambaye. Cyakora Amerika ntabwo ibyemera. Mu rwego rwa politiki, ibyo bitero byabaye nk'ibitera ubwoba ko intambara ishobora kongera gukaza umurego nyuma y'agahenge kari karashyizweho mu kwezi kwa 4. Igisasu cya mbere cya Amerika kimaze kugera ku ntego, ako kanya ibiciro bya peteroli byahise bizamuka kubera impungenge z'uko umuyoboro wa Hormuz ushobora gufungwa cyangwa se ibikorwa by'ubwikorezi bwo mu nyanja bigahagarikwa. Ni nako byagenze rero. Irani mu kanya gatoya yahise itangaza yuko ifunze burundu umuyoboro wa Hormuz. Abasesenguzi benshi babonye yuko Amerika yari igamije kwangiza ubushobozi bwa Irani bwo kugenzura Hormuz no kwihatira kwemera ibyo Washington isaba mu biganiro by'amahoro ubundi bitaragenda neza. Irani nayo yashimangiye ko idashobora kwemera gushyirwaho igitutu cya gisirikare kugira ngo yemere amasezerano. Nyuma y'iminsi 2 y'imirwano yari ikaze, mu masaha y'umugoroba Trump yabaye nkongera ku gaca cyakora arasekwa ubwo atangazaga yuko agiye kongera gukurikizaho icyiciro kindi cy'ibitero bikaze bya gisirikare bigomba gushegesha Irani hafi kuyirimbura n'ibitemeye amasezerano. Ubwo ni ku mugoroba ya 11 Kamena, abantu batangiye kureba imikino y'igikombe cy'isi, banarebaga ariko hari impungenge ko bashobora kumva ubukana bw'igitero. Trump yatangazaga yuko ibyo bitero bishya agiye kubigaba kugira ngo Irani yihutire kujya komeza ibiganiro isinye ku mpapuro. Ntabwo Irani yashubije, yategereje. Cyakora ikavuga yuko nta masezerano cyangwa ibiganiro ibyo ari byo byose biri kugenda neza hagati yabo na Amerika. Mu kanya gatoya Trump aza kuvuga yuko bya bintu byihoreye, ngo ahagaritse ibi bitero kubera ko hari ibiganiro by'amahoro biri gutera imbere, kandi ko impande nyinshi zo mu karere zashyigikiye inzira ya diplomasi. Trump yavuze ko amasezerano ari hafi gusinywa. We asa n'ushyiraho n'umunsi ntarengwa, avuga ko ari mu mpera z'icyumweru. Irani iti oya,
nta cyemezo na kimwe kirafatwa, nta n'ahantu ibiganiro biragana, ibintu byose biracyarimo amananiza. Muri makeya, hagati y'itariki 10 na 11 y'ukwezi kwa gatandatu habaye imirwano ikomeye cyane ishobora no kuba iya mbere muri ako karere hagati y'Amerika na Iran kuva agahenge katangira mu kwezi kwa kane. Muri iyi mirwano y'iminsi ibiri nibwo Amerika yakubise radari z'abanya-Iran, itwika ubwirinzi bwo mu kirere n'ibigo by'itumanaho bya Iran ikoresheje misile za Tomahawk hamwe n'indege z'intambara. Iran nayo yarasubije ikoresha drone ku birindiro by'abanyamerika mu karere, ariko nta ruhande rwemera ko rwahuye n'ibihombo bikomeye cyane ku rwego rwa gisirikare. Icyakomeje kuba ikibazo rero kinakomeye cyane kurusha ubu nuko ibi bikorwa byashyize akarere ka Hormuz ku ntebe y'imbere cyane mu kibazo cy'umutekano n'ubukungu bw'isi. Byamenyekanye ko amasezerano hagati ya Iran na Amerika niyo yaramuka abaye ashobora gukorwa mu byiciro. Icyiciro cya mbere cyaba ari ugufungura umuhora wa Hormuz mu buryo bw'agateganyo, kandi uwo muhora ukagenzurwa na Iran nawe yagira uruhare mu kuwufungura, noneho nyuma ukazafungurirwa akarere kose n'isi muri rusange. Richard Weitz, impuguke mu bijyanye n'umutekano mpuzamahanga no muri OTAN mu kigo cya Defense College, yaganiriye n'umunyamakuru nimugoroba wa Al Jazeera, avuga ko itangazo rya Trump rivuga ko amasezerano mashya agiye gusinywa na Iran rishobora kuba ryerekeza ku masezerano azashyirwa mu bikorwa mu byiciro bitandukanye. Ati birasa naho ari amasezerano azashyirwa mu bikorwa ariko mu byiciro, aho ingingo zimwe zizakorwa vuba nko kongera gufungura Hormuz, mu gihe izindi zizagenda zisigara inyuma zigakemurwa buhoro buhoro, nk'ikibazo cya gahunda ya nucleaire ya Iran n'ibindi. Akomeza anagira ati buri gihe haba hari ibyago yuko ibintu bishobora gutangira neza, ariko nyuma impande zombi zikaza kugorana mu kuganira ku makuru arambuye y'amasezerano. Ibyo rero ngo bishobora gutuma ibyari bigezweho mu cyiciro cya mbere bishobora no gusubizwa inyuma cyangwa bigahagarikwa. Ku bijyanye no gufungura Hormuz yafunzwe mu minsi 2 na Iran, Bwana Weitz avuga yuko iki gikorwa gifite akamaro gakomeye kuri Iran ubwayo kubera ko ikeneye kohereza peteroli yayo ku masoko mpuzamahanga. Yongeyeho yuko gufungura umuhora byanafasha ibihugu bitandukanye bifatanya na Amerika byo mu karere k'ikigobe, bikanagira uruhare mu gutuma ubukungu bw'isi bukomeza gukura neza kubera uruhare runini cyane rwa Hormuz ifite mu bucuruzi mpuzamahanga. Iran kandi ivuga ko ibitero bya Amerika byarenze umurongo utukura, igashimangira yuko itazigera yemera na gato gushyirwaho igitutu cya gisirikare. Nyuma y'ibitero bikomeye Amerika yagabye ku ya 10 na 11, Tehran yasohoye amagambo akomeye cyane yamagana Washington, yishinja gusenya nkana agahenge kari kamaze amezi menshi kagenderwaho, kari karahagaritse ubushyamirane hagati y'impande zombi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yatangaje ko ibitero bya Amerika byagize agahenge ubusa cyangwa zero, kandi ko byerekanye yuko Washington ikomeje gukoresha imbaraga za gisirikare mu gihe ivuga yuko iyo ishaka amahoro. Abayobozi ba Iran bavuze yuko ibyo bitero bitazatuma igihugu cyunama cyangwa ngo cyemere ibyo Amerika isaba byose. Mu butumwa bwakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Iran akaba n'umwe mu bayobozi bakuru bari mu biganiro ni Mohammad Bakir Galibaf yaburiye Amerika kurimo kwinjira mu rwobo rw'intambara rutagira iherezo. Avuga ko ibitero bishobora gutuma ibikorwa remezo by'ingufu mu karere byose bihungabana, bigateza ikibazo gikomeye ku bukungu bw'isi. Mu masaha make nyuma y'ibitero bya Amerika, Iran yatangiye gusubiza. Ingabo z'impinduramatwara zahise zigamba yuko zarashe misile na drone ku birindiro by'abanyamerika n'ibyafatanyabikorwa babyo bo mu karere. Nibwo hamenyekanye ko Yordania, Bahrain na Kuwait byarashwe. Nubwo Amerika yavuze yuko byinshi muri ibi bisasu byafashwe n'ubwirinzi bw'ikirere, Tehran yivuga yuko yari igamije kwerekana ko ishobora gukubita inyungu z'abanyamerika aho ziri hose muri ako karere. Iran yanakomeje gukaza umurego ku muhora wa Hormuz no kuwugenzura ku buryo ngubu yavuze ko inawufunze. Mu ijoro ryakeye habaye ibikorwa byo guhangana hagati y'ingabo za Amerika n'iza Iran, bose bagerageza kugenzura Hormuz. Amerika irifuza ko Hormuz ifungurwa kandi ikaba mpuzamahanga, mu gihe Iran kiwucigatiye nk'umuhora wayo igomba kugenzura kandi ntagire umuntu ushobora kuwinjirira. Nyuma y'uko guhangana guhambaye, ingabo za Amerika mu karere zavuze yuko zarashe drone ebyiri zegeraga amato y'ubucuruzi. Tehran yo yavuze yuko ikomeje gushyira mu bikorwa amabwiriza yayo yo kugenzura urujya n'uruza rw'amato muri uwo muyoboro wa Hormuz, kandi ifata uyu muhora nk'ingenzi cyane mu mutekano wayo. Ku birebana n'ibyangijwe n'ibitero bya Amerika muri Iran, amakuru ava mu ntara ya Hormuzgan avuga yuko ibikorwa bya gisirikare byinshi byangiritse, cyane cyane hafi ya Bandar Abbas, Sirik hamwe na Jask. Radar zigenzura ibisasu ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere zangiritse.
uburyo bw'itumanaho n'ibigo bimwe by'ubuyobozi bwa gisirikare muri Irani nabyo byarashwe n'ibisasu. Ariko ikibazo cyakuriye uburakari bwinshi muri Irani ni amakuru yavugaga yuko hari ibigega by'amazi n'ibikorwa bigamije gusakaza amazi mu baturage byangijwe. Abayobozi baho bavuze yuko abaturage bagera ku 20,000 ubu nta mazi bafite nyuma y'ibitero by'Abanyamerika. Uyu munsi mu mujyi wa Bandar Abbas na Sirik ibikorwa by'ubuzima bisanzwe biracyakomeje, ariko bari mu bwirinzi bukomeye. Hari ingabo nyinshi ku mihanda minini, ibikorwa byo ku byambu nabyo birinzwe biragenda gahoro. Naho abaturage benshi baravuga yuko bafite impungenge zo kongera kubona ibitero niba ibiganiro biri kuba hagati ya Washington na Tehran bicitse intege. Amashusho yakwirakwijwe n'ibitangazamakuru bya Irani agaragaza inyubako zangiritse, ibikoresho bya radari byahiye, ndetse n'abakozi b'ubutabazi bakiri gukorera ahibasiwe. Nubwo uburakari buri hejuru muri Irani, hari ikintu gitangaje cyane. Tehran ntigaragaza gahunda y'ibitero bikomeye byo kwihorera nk'uko byari byitezwe, ahubwo ubuyobozi bwayo bukomeje kuvuga yuko buzakomeza gusubiza mu buryo runaka bubarwa neza kandi burimo imibare, kandi bakirinda guha Amerika urwitwazo rwo gutangiza intambara yihuse. Abasesenguzi benshi basanga Irani ishaka gukomeza kotsa igitutu Abanyamerika mu bijyanye no kugenzura Hormuz, ariko icyarimwe ngo Irani igomba gukomeza gutinza ibiganiro by'amahoro ntibirangire bwangu. Icyo benshi bari guhurizaho nko muri iki gitondo ni niba Irani izemera kumugaragara amasezerano ya Trump cyangwa se ikemera kuraswa mu buryo bwa vuba ahangaha nk'uko Trump abivuga. Kugera ubu Tehran iracyavuga ko nta cyemezo cya nyuma kirafatwa, kandi ko Amerika yakomeje guhinduranya uruhande rwayo n'ibyo isaba mu biganiro. Mu yandi magambo, Irani irafata Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abahuzagurika cyane cyangwa batazi ikintu bashaka mu biganiro. Nubwo muri iki gitondo imirwano yatangiye kugabanuka, ariko umwuka mubi hagati y'impande zombi wo ntahurajya, ndetse urwikekwe rwinshi ubu ngubu rwerekeje ku bijyanye n'ubugenzuzi bushya bwa Hormuz. Irani ivuga yuko ugomba gukomeza gufungwa byanze bikunze kugera igihe amasezerano azabonekera. Imboni TV, imboni ya rubanda.